İçeyinde atamdan içkendik mi bakar? Daha kalay içilik. İçilik mi? Alda koydun orjuna. Daha içi atkamdan koyanın. Dağımda çıktı. Kayda sırnıya karağı? Bilmem kayda da seni çok. Je bu emmeden barıp birden langman jeyli. Şurada. Solga bursan da burçta. Ha bayağı o. Ben akmatça dört gördüm geçe. Partiyaga berdin mi? Normal mi? Son geçe prezident özü çaldı mı? Onu kanday saket dedin mi? Son süreç. Aytpaysın, kabul albaysın böyle. Azay girip oynatıp kaltırım deydi. Şu grip bana kendimden dedim. Daha da çok dedim. Vallahi mintikat. Sizlerden ayvay, sizlerden ayvay ümit etken oldu. Yok be, umutlanım, bir yakınma kaç. Anam şundayım, yakşı, muamele de ettim. Ben sonum oladı. Kılamız, uyuştur işin kılavuz ba, maqtam, saqtanğam bizde yok bunday. Koldan gelişçe işte kılavuz dedim. Kalmay kaldı. Ana ne demek aytdım. Biz bir mandatlı menen ынтымактуу менен иштейм дедим да. Ата партиянын ичинен мен жанагы эме айта албайм дедим. Тияк бияктан алышыбыз керек деп десем, ооба дейт. Мен деле кайынжыктым эме дейт. Сарыгамыш дейт Аксырбаян. Мен деле аяктан эметем да жароо дейт. Şayloo boyunca mına bardıq şartты tüzüp berdim sizlerge. 36 respublika boyunca bir mandatlı okruktan çıkат. Tüzden tüz özüň şaylaysınlar. Andan sırtkary 54 partiya menen bolot atpay 36 bir mandat. 54 dagı partiyany şaylaysınlar, murunkuday partiyany ele şaylap koybosunlar жалгыз ele. İçinde 54 adamdın kimisin kalasaňar oşogon beresinler. Düşündüňizler ha? Mına emi mından keyin жаңы барган parlamentти чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы. Кимди чимкирик десеңер, өзүңөр чимкирик деген болосуңар анда. Ушундай шарт түзүп бердим, эми калганы өзүңөрдө. Сатылбагыла, сатпагыла добушуңарды. Бардыгына установка беремин. Аким, губернатор, начальник УВДларды, бүт кабинет министровду, бир дагы госслужащий бир партияга же одномандатныйдан бир кандидатка иштебейт. Ким иштесе арызын жазып кетет, же болбосо сразу жумуштан алабыз биз.